Амма лугар 2-нче хүрбөтүт сылгытыллыкта холонко хыгар билемнени сагаланна балагур нәһилегер улус культуратын лехеттере народ тылынан усрына емнитин сүгриячелер мустаннар колуна так культурата бүге быстыба сетимедиен проект чырчытнан улустагы культурнай духовнай терәһиңе кыттыыныллар. Бегин элек бидегер сырдык сулустен херге он төрдүс он алты сүйянара төр олорон аспыт жон билетун булбутары жетин отун. Онна буллаган эти ихиттер хомостара бултур териллере сери хептере биле көмүш кутар халыптара ин жон улгон жагын булганнар бу олихин бу бегин элек пеп буллагана эти проектынан бу Кулоната культурата бүге бастыбат ситмедиен проектынан бу билингәнгә үли хамды булыр. Эхир улускытыллыкта холонко хыга уратыттык сонуннук ахарыгар болгомто уруллар. Ол курдук ааллук мастан сагалаан ыгык серигер туомугар ахыллытыгар, ытыллар бары терәһиннәригер жон өйгер санатыгар хатанар түгеннәрдәк боларыгар үлә барар. Терәһин бир сүрүн уратытынан РСФСР үтүләр диетеле, Художник Михаил Носов аюлан каллар бут үлеләреннән ытыллыга. Олонко ыгактараттан бу 2-нче алтыгылактан ытылла тураллар. Олайы улус бейте биле олонко ыгар тугара уратаны киллердербин, тугара олок умнуллубаты жоңго этен тыынан каллардарбын. Онны бу олонкобут эйгете кеңиригер олок улахан сүдү кылаты киллердербин ден кулубары үлелер камсыр. Ол курдук бейгеттен күн бүгүн уратыбытчен то аллук маспыт ураты болук тахчемет көрөбүт. Ол курдуготтон аллук мастар бынene алустар кенереме барта биле каталамматтар. Бе ол курдук бу Носов пут Михаил Михайлович Носов хүрдәк үчүгей биле аллук махы оюлан каллар бытын нөңү холубара көрөммүт бебит бага санабытын ити нөңүөтөн эппиппит биле оңоротчуларга ону холубара уратытын көрөбүт. Ону катараттан Михаил Михайлович Носов пут үлелеринен эме мынык наха эппеппин дияқада білі өйдеттарға қадара сонун боларын көрдік. Ити Михаил Михайлович Носаппыт үлелерін білі тыннағамсытан көрдірері бейі мастардар бұд. Етіне хүрді өшейдік барын хилектерінен үлелі қамсы хиджалар. Оннаттон әме бары білебет амалар олақ кен тұттар ол бұд, әдер үчонай бұд, олан қоғып бұд. Юрий Петрович Борисов бұ кенеге тахарытыгар кене сүріннүр. Кинолог этинне сүбехиппитин таханоттан кенттен бардын олог консультациялахан олоробут. Кини бейте олонко хурияхиджар. Олонкотун оттон бу икки солонкото бу бастакатын бейтети бабы бу хатырын хүддай чүйдік толора хиджар бу иннигер намыңа өлөхмәгә үйе билүгә хиджентикерин жоңго тирерте ихитте бу улустарга олонко эйгете олонко хыгар беленнегер күс пөгөнү жоңго сергега онтон билигин бихека бу бейтин олонкотун бүтердагыне бихиги бу олонко игетигер республика битигер олох бу Юрий Петрович Питнеңү өссө бир саңа олонкону белех унукпут туден эрене саныбыт. Терәһиңе үтү аты үетитиден төгүрүк астолга олонкохот импровизатор Алексей Агапов улуска олонко сайдытын тула санат астастылар. Манна Анатолий Черемның хатынан амматагы ого искусствотын сколатын фортепиано салатын угуячыта, Сахар Республикатын культуратын үтүләк үләһете, искусствоведение кандидата Виктория Григорьева бейтин опытугар ологоран олонкону кең эйгега тахары тугунан мастер-классы терийде. Авгенская сказительская школа всегда находилась в центре внимания.
народа и научных исследователей. И благодаря нашему этнографу Васильеву Виктору Николаевичу сохранились тексты наших аланхасотов, которые он записал в 1906 году. Это Аланхо Меляк Михайле, Чабия и Егоров из Битюня. И вот благодаря предшественнику Чабия Михаила Ефимовича Новикова Меляк Михайле, благодаря преемникам Чабия Устина Гавриловича Наксорова и Кюнику Растырова мы имеем также не только традиции устные, но и песнопения Аланхо. Мною было нотировано 14 песнопений в исполнении Наксорова, 3 песнопения у Растырова и 14 Алексея Григорьевича Агапова, родом из Балагура. Поэтому мы имеем сейчас ясное представление о стиле, интонации, ритмических особенностях, тембровых наших известных аланхасутов. Наша песенная культура особенная. И мы постараемся, наша цель главная, чтобы на Сехе Аланхо все эти локальные традиции прозвучали. Мы имеем уникальные песнопения всех персонажей 3 миров. И это очень важно в нескольких вариантах. Но не каждый улус это имеет. Улус уран мастардарын айыр уус ден опсаставына терилдете 2017 сыллааққа териллиягыттен бары тәрәһіндерге көқтөөх кыттыынылар. Олонқа хыығар уран мастардар бары оқ курду коңостон, эрдеттен білемненен келерге сыл сорук туру орналар. Маны тәңе хыық серин туомун ситериге оңоруга бары бир кихи курду кыттарга білемнер. Бей үлебеттен болар аттан ол айтан осап кінегетінен қартыналарын өтігінлерін таңас тегейті олар қас бейден әхелек барыты онны кыттығар. Онны олана ат семяғын, толыру семяғын әме оңыру кейлер. То основны ол бар, оннаттан білген отын бұл әхелектер, онны олана барыты үксігір. Бары қаннық таңағы, қаннық кем туы оңырырын ұзы бағарана ханжалдар. Қолына тақпыттен бар деті көрдігіт, білін көрдігілер, Накап сәтілер, оны олағына тоғын бұтын бей көстібет оңғықтар, темір оңғықтар, туыс оңғықтар, оны олағына той. Ехеттерін оны олағын неке оңғы ғағар бірен көрдік тұтту қайынден. Еті бүгін әме кәпсәті болды. Дал соны үлілер ханалақ бұт. Оны олағына ана хайына рыскопқа болар. Даршы бар анны әме рағын әтті оқ түбе көстен өп. Аны олабы аспы сайын барамбыт ол қанны херге өлігер бетін көрбеппет ол ырзайыны кенкен лағытты. Аммалығын тарбағар таланнаға народ мастера Валентина Стручкова сарыда уус алонқану сапка баян, бұ сыллар устата әлбәқ жон сәңәретін, сөғүтін мақтайытын ылбыта. Валентина Васильевна бүлелерінен андайды бары мұндықтарын бұстапқаларғар кыттан үгіз сеті хиләмміті. Кенюлелері республикаға ұтылар алонға хықтарын бары бұстапқаларғар көрдөрүүге тураны бар жон бейіребілін ылын ылбыттара. Онтон 2-тыгынчы хүрбет өт сылғы ұтылықта қолонқа хығар сарыда уыз қанны күлелерінен кыттарын туғынан маннық кәпсәді. Бұл олонқа хығар болағын ол сөппет олын қаябыт олын қолырбын сетерімін еті олу бай бұт олын қозын барытын еті абағыларын күйін ең барытын оңырбы кейден ұшын бағахан алақпын. Инен онтын енегі бұланым хен ұлаған деққа хөп. Оны ол бір ұлаған ұлан қобалағына жырғына жырғатта. Оны балағына иккеті байан әме оңыр бұдым. Оны мұнна хейді бұд әме ол ұмаян қаян. Онтан кәлін онты көбін ола бәйім көбіна хейдеркіна кырығына адері күрдігінен бұшып қаламын оңыр бұдым. Онты көміттің білейін баран маскы баға, онтан бейдерге баран тұруқтақ.
Иньянан кырата, конечно, транспортировка үчүгай. Антолга улахан үлелерден мени биле таңас боланнар, өрүү боланнар. Кыбыннан да барган дейбик кырлыме үчүгай төпкө токку дабык инденнерден. Хинжоннор сеңерелдер боллайды. Культурный духовный тәрәһин бир сүрүн чаһыгар кырымпага ахуохайы тойгут олоруга мастер-класстары терийдилер. Жаманна багалаак жон эрдеттен оңостон келен, бәйлерин кырымпага ырыого тойукка тургутунан көрдүлер. Тон хаката югун булланы бүгүн мин бу мастер-класска холобра тохтен үйрөтәргенмин. Кихи канлык немалары туханан бейтин ис туругун арыян ол олох кеңне коңнук деңне хакалы былыргылы тояр гына оннукка немалар бынарыян үйрөтекпин барым бүгүн көрдөрү. Оттон үйрөтер боллака кихи тигин быспакка эри үйреннекка үчүгөй тойуксуп болаа. Биһиги ыгыппыт олонкобут ыгыга ме олох ураты тыыннаак. Бу биһиги аммабыт былыргы историятын сегетен арыян жоңго тиердер. Онна бу олонко кайда үескен хайдан келбитин көддүрөр. Наха үчүгөй арыйлаах, наха үчүгөй элбек көрөктердек. Жон ханата астынан дуохайын бараргына териллиэхтээхтиһаныбын. Олонқа хыгар биллен туран олонқону аян қоуян тахарар оран уустыллаах олонқоһуттарга ураты болгомта уруллуога. Амма лугун мәндигин эхилегин бахылыга Илья Семенов бу сыллар устата казда олонқону аян суруян жон серге болгомтатугар тахарбыта. Кебір бүден олонқону бу отугата биле. Онтугун оттан аныгылы олонқолар. Бәм ханык бар буланы бу олонқо ден Олоқтен тылттан тақар, олоққа болар сырдық қарағаны күтті оқуар күйістері көрділер. Бұл біліңгі да олоққа хүлдәқ әлбәқ бар. Оны бейі бәйбіт сақалы ұраты олонқолы немаларынан туғанамыд сұрия бұд. Табығастақ ол бұлыргыттан мәгер біт немалар. Ардас бейік конуңға кейбәкке қолаура Биги билингемге бугатыдан колора Михаил Пимович Николаев басты президент olan şokolar okşay o Yunuskay Ulahan misinata bağlar barastar bağlar ekologiyani karşıtaçılar bağlar o tuşlarına hüddetçi olan koloru anıgılı olsun olan koloru tahtı koyaptır analapın. Териячилер аны мандык терәһиннәре соустата тегин быспакка гытарга буланнылар. Аныгыскы көрсүһүгә ыгыкка белемнәни, таңа сап туттар терил үгүз вопростарын быһаран чапчулан келелләргә сорудактатылар.